بسم الله والحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وبعد. اللهم اغفر لشيخنا والوالدين وللمسلمين أجمعين والسامعين. ثم رزق الله سبحانه وتعالى أجاه تلسوا مابو هبلم يبينجر بدا كنبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سلما كو كبيرزانا مي وكبيرانغا تتوى اجتباع الله تبارك وتعالى ثم يغير الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التقى في السر والعلن وفي الغيب والشهادة. ثم سبع الله اجتوى مبير زنة أبي بتيبوة ما زلنا في صدد هذا أو هذه الآثار تشاغين دماسو نبي جامبو إبيجاه في ثناء السلف الصالح بعضهم على بعض. ngabiva kuba salaf abatukulembera abalongofu abatukulembera wakati mu kubeera nga basuuta bannaabwe n'okulambika n'okutugasa n'obwo obulungi Allah jalla waala bwe yali yabagabirira okubeera nti Allah yasitula abamu ku bannaabwe nga bi'aunihi tabaraka wa ta'ala. wa nahnu fi amassi alhaja naffe obwetaavu webuli okubeera nga tutegeera n'okugasibwa mu bulungi obufaanaganako webuti n'ebigambo byabwe wa min as-sifat n'ebyo ebitendo by'ojjusanga ebyali bibeeyawuliddemu nga fahuqqa lahum oba oliawo kigwanidde okubeera nti bebagwanidde bebatuufu abagwanidde okubeera nga nataassa bihim tubagoberera tubeekwatako tubafaanana mu ebyo byonna ebibeera bisobose ne mu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byabeera atuwaddeko obusobozi biidhnihi jalla fi'ula. Naam, wa insha Allahu tabaraka wa ta'ala tugenda kubeera nga tweyongerayo biidhnillah ne athar ebigambo eby'17 insha Allah subhanahu wa ta'ala mu kitabu kyaffe kye tutambula nakyo al-arba'un al-athariya fi thana'i salaf as-salih ba'dhum ala ba'd ekyamukadde waffe Allah tusaba amusonyi wa musaasire الشيخ عبد الرحمن الشمري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. واليوم إن شاء الله ebigambo byetugenda okulaba bya زيد ابن وهب رحمه الله تعالى. أقام قال زيد ابن وهب رحمه الله تعالى أقبل عبد الله بن مسعود. أقام زيد بن وهب انتي أقبل عبد الله ابن مسعود ذات يوم. ابن مسعود رضي الله عنه يبيرانغا أتوكا أمكولو يلياي نجافا نابيرانتي olunaku olumu mu kubeera nti yali alina gy'avudde twalabye ibn Mas'ud radiyallahu anhu warda min as-sahabi al-jalil y'omu ku basahaba abanene y'omu ku abo mbaka alayhi salatu wassalam be yabeera nga asongako nga wajjusanga mu hadith mbaka alayhi salatu wassalam nga alaga olunaku olumu lwe yamusanga n'amugamba اقرأ علي بيرانغا ونسمرمو مقرآن بيرانغا ونسمرمو قرآن. ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه نامو غامبا أقرأ عليك وعليك أنزل بيرانغا نكسمر قرآن غاتي يكا كوغوي الله يجسا كوغوي ومن كبيران تنبانتم بك عليه الصلاة والسلام بيسونغاكو ملمو ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه ngombaka bayagamba mu hadithi eri thabit nga hadithi ntuufu mbaka yagamba istaqra'u al-Qur'an min arba' Qur'an mujisomenga mujijja ku bantu bana wa dhakara fihim mwabu abana mulimu ibn Mas'ud radiyallahu anhu warda. olunaku olumu mbaka alayhi salatu wassalam sinkananga ali mu kusoma Qur'an namugamba nsomeramu ibn Mas'ud radiyallahu anhu warda nabeeranga استغرب وتعجب يونيا أتاسمرو أسمريمو مبكى عليه الصلاة والسلام
nga Qur'ani gyali mu kusoma Allah jalla wa ala yagissa ku ye n'amugamba uridu an asma'ahu min ghairi njagala okugiwulira nga eva mulala amakulu nga waliwo omulala asoma nange mbeera nga bimaana nkinyumirwa oba mpoomerwa nnyo wabeerawo nga waliwo omulala asoma nga mpuliriza bimaana kana yataladhdhadh biqira'atihi yali anyumirwa n'okuwoomerwa ensoma ye faqara'a radiyallahu anhu ibn Mas'ud nabeeranga asoma fi surati an-nisa hatta wasala ila qawlihi tabaraka wa ta'ala natuuka ku aya y'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala egamba fakayfa idha ji'na min kulli ummatin bishahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida فكيف إذا جئنا بكل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فإذا هو عيناه تذرفان أما سقم بك عليه الصلاة والسلام قتاندي كل كسا أما زيغا ولوبي جامبو ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه الجامبو بيوجتي وعلا بياليالي مكسومة بكم بك عليه الصلاة والسلام بيام حسبك chimala ekyonno kiraga ibn Mas'ud radiyallahu anhu warda enjatulaye n'okusoma ebigambo by'owekitiibwa Allah tabarak wa ta'ala bitadabburin wa tafakkurin mukubeera nga abifumiitirizaako kubanga idha kana al-abdu yaqra bwekibeera nti omuddu يتلو كلام الله سبحانه وتعالى بتدبر وتفكر nga bisoma nga abyekennenya biva ku mutima bibeeranga mwana wattu yu'athir as-sami' bibeeranga biriko obuufuko oyo abeera abiwuliriza wa as'alu Allah tabaraka wallaha as'al an yaj'alana min ahli al-Qur'ani hum ahluhu وخاصة سبع الله سبحانه وتعالى أتتيك بننين القرآن نجيلابنو جميقانو جاء الله جنيني إله أبوكم وانجو أبي يولي الديري الله سبحانه وتعالى وكدك أثر جتوليكو أو كبده مكبدا كولاغا ابن مسعود يعني ابن مسعود يتوك ويتوكلا وعمر ابن الخطاب جالس واتوك عمر ابن الخطاب يلي أتده فقال كنيف ملئ فقها عمر kwekogera ekigambo kyeyogera nga akiraga oba nga akizza ku ibn Mas'ud radiyallahu anhu warda ناغامبا انتي كنيف ملئ فقها وفي رواية كنيف ملئ علما عمر رضي الله عنه ورضاه يبيرانغا ايوغيرا ebigambo nga abizza ku ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa arda era mwana wattu botunuulira ekigambo kya Umar radiyallahu anhu warda kyeyali ategeeza ogamba nti kunayfun muli'a fiqhan aw kunayfun muli'a yani ilman yali alaga obuyivu kubanga ebigambo bibiri mu lulimi olwarab ng'ojjasanga ba'du al-khutaba abamu ku baganda baffe ababeera nti babeera bali ala al-manabir babeera nga bakola ensobi ne bagamba kunayifun muli'a ilman biyani bitashdidi al-ya bw'oyogera bw'otyo n'ogamba kunayifun lianna al-kunayif bitashdidi al-ya oba otegeeza yani kubanga al-kunayif huwa baytul khala al-mirhad oba otegeeza toyi oba otegeeza toyi kati oba olina okubanga weegendereza kubanga al-kunayif bimaana fatasghir yani kanif
تصغير يا كنيف والكنيف atikimanyikiddwa nti baitul khala al-mirhad kiba kitegeeza oba okoze ensobi bw'ogamba kunayifun mulia ilman aw fiqhan oba okoze ensobi oba otegeeza nti kunayif nti toyi yajjula okumanya amma enjatula entuufu kiri kunayifun wa yani wa al-kunayf فتصغير كنف كنيف إبيرا تصغير كغامبا تصغير كينتو إتبيرانغا يعني تصغير إتبيرا تشيري ku leve soka تصغير nga olinga chiwe udem تصغير kayani amakulu ekigambo sessa makulu g'ekigambo bogamba kunayf إبيرا تصغير mulimi olwarabu إبيرا تصغير ya kinf والكنف بمعنى الوعاء كبيرانغا chombo mulimi olwarabu kinf kibera chombo nga kiringa ensawo abarabu bateranga okubeera nti babikozesa nga bagenda okusafara nga babiteekamu amazzi gaabwe wa hakadha ngera omuntu nga omulunzi abeeranga akirina nga obooli awo kyakozesa kati Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda okubeera nti yali ategeeza nti ibn Mas'ud kunayfun mulia ilman wa fiqhan yali alaga obuzito bwa ibn Mas'ud nti ibn Mas'ud kunayf yani wi'a chombo ekijjudde okumanya chombo ekijjudde okubeera nti Allah yakijjuza obukenkufu Allah yakijjuza okutegeera atenga man yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fi ddin Allah tabarak wa ta'ala gwabeera ayagaliza obulungi Allah subhanahu wa ta'ala abeeranga amukenkula mu busiramu Allah amukenkula mu ddin yani bilmunasaba Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arda يلال قانت ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه كنيف يعني وعاء ملئ علما وفقها شومبو الله تبارك وتعالى وبا ألينغا شومبو إيشو إيشاجوزيبوا إيشجدمو كمانيا إيشجدمو وكتغيرا رضي الله عنه وأرضاه وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وبرحمته وكرمه ومنه وعفوه إشنو ببابلونجي الله تبارك وتعالى نوكسلا ووكوي الله جل وعلا نوبو قبل زبوي مكبيرانتي الله قبل قواب أيقدي إمبريزي فانغاناكو بويزيتو أتينغا أمدو الله قابل ودي فقه وعلم الله نام وعلم نام وفقه الله بام ودي وبلونجي obutagambika Allah bamugabiridde byonna wabeeranga Allah omuddu amuwadde ilm ate n'amuwa ne fiqh kitegeeza aba omuddu agenda kukozesa eyo irimu Allah gyamwazise mu kifo n'ekiseera ekisaanidde wa nasallallahu tabaaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman wa fiqhan tumsaba Allah tabaaraka wa ta'ala tuwe okumanya atukenkule mukumanya okwo kwatuyigiriza tumegera Allah subhanahu wa ta'ala atuyigirize ebbanga lyonna atukenkule mu ddiini eno innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan waffaqa Allahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda ila huna alhamdulillah.